Logička zamka iskustva. Ne možeš o tome da pričaš jer to nisi iskusio. Niko ne može govoriti o nečemu što nije iskusio. Premisa, samo onaj ko je nešto iskusio može o tome govoriti. Zaključak, ti nisi iskusio X, ne možeš govoriti o X. Greška. To je argumentum ad hominem indirektno, u kombinaciji s argumentom iz autoriteta. Pretpostavlja da iskustvo automatski garantuje razumevanje, a da analitički uvid bez iskustva nije moguć, što nije tačno. Suština praznine. Umjesto analize sadržaja, napad na pravo sagovornika da govori. Koliko puta ste čuli ovu rečenicu? Ne možeš o tome da pričaš jer to nisi prošao. Možda ste i sami rekli nekome, ili vam je neko rekao kada ste postavili nezgodno pitanje. Na prvi pogled zvuči pošteno. Kako neko ko nije bio roditelj može da govori o roditeljstvu? Kako neko ko nije ratovao može da priča o ratu? Kako neko ko nikad nije bio teško bolestan može da razume bol? Ali ako prihvatimo ovu logiku do kraja, dolazimo do apsurda. Niko ne bi smeo da govori o politici osim političara. Niko o medicini osim lekara koji su lično imali svaku bolest koju leče. Niko o religiji osim svetaca. Niko o zločinu osim zločinaca. Vidite problem. Kada kažemo da samo oni koji su nešto iskusili mogu o tome govoriti, zapravo zatvaramo prostor za kritičko mišljenje. I onda se pitamo, da li je ovo validan argument ili samo još jedan način da učutkamo svakoga ko postavi nezgodno pitanje. Hajde da vidimo šta se zapravo dešava kada neko koristi ovaj argument. Zamislite sljedeći scenario. Neko vam kaže, mislim da ovaj sistem ne funkcioniše. Vi odgovarate, pa ti nisi bio deo sistema, ne možeš znati. Primetite šta ste upravo učinili. Niste odgovorili na argument. Umjesto da kažete zašto ta osoba greši, napali ste samu osobu. Ovo se u logici zove argumentum ad hominem. Umjesto da odgovorite na sadržaj tvrdnje napadnute govornika, kažete ti nisi kvalifikovan, umjesto evo zašto grešiš. Ali tu postoji i drugi problem. Ovaj argument pretpostavlja da iskustvo automatski garantuje razumevanje. Da ako ste nešto prošli, automatski to razumete. Ali to jednostavno nije tačno. Hirurg ne mora imati tumor da bi ga uspješno operisao. Sudija ne mora biti ubica da bi sudio za ubistvo. Istoričar ne mora živjeti u 15. veku da bi dubinski proučavao taj period. Najbolji treneri često nisu bili najbolji igrači. Najbolji terapeuti nisu morali proći kroz svaki mentalni poremećaj koji leče. Iskustvo daje jednu perspektivu, to je tačno. Ali često je to perspektiva koja je preblizu problemu. Onaj koji je unutra često nema dovoljno distance da vidi sistem u celini. Zato ponekad najbolje uvide o nekoj oblasti daju ljudi koji dolaze s polja, sa svežim pogledom i sposobnošću da vide obrazce koje oni iznutra ne primećuju. Ovaj deo objašnjava zašto se argument koristi, prelazi u psihološko i društveno tumačenje i vodi ka uvodu u temu prosvjetljenja. Segment 2. Psihološki i društveni razlozi upotrebe. Pa zašto se onda ovaj argument koristi? Postoji nekoliko razloga. Prvi je psihološki. Naše iskustvo je deo našeg identiteta. Kada neko kritikuje oblast u kojoj imamo lično iskustvo, često to osjećamo kao napad na nas. Ko si ti da komentarišeš moj život? Naša odbrana nije racionalna, već emotivna. Drugi razlog je socijalan. Ovaj argument stvara gatekeeper efekat, efekat čuvara kapije. Gradi se privilegovana grupa onih koji razumeju, nasuprot onima koji ne mogu razumeti. To zatvara diskurs, eliminiše spoljašnje perspektive i gradi neprobojne male svetove gdje se alternativna mišljenja ne tolerišu. Treći razlog je čisto retorički. Ovo je savršena odbrana u raspravi. Ne morate odgovoriti na pitanje, ne morate se suočiti sa kritikom. Jednostavno, diskvalifikujete onoga ko pita i razgovor je gotov. Efikasno, ali duboko nepošteno. Ali sada dolazimo do nečeg interesantnog. Postoji jedna oblast gdje ovaj argument izgleda legitimno. Jedna tema gdje čak i najveći skeptici zastanu i pomisle, možda ovdje zaista samo onaj ko je prošao može znati. Govorim o prosvjetljenju. Prosvjetljenje, buđenje, mokša, satori, viđenje Hrista. Različita imena kroz različite tradicije, ali suštinski opisuju isto iskustvo. Nešto što fundamentalno menja osobu. Ne govorim ovdje o religijskom verovanju ili doktrini, već o specifičnom stanju svesti koje ljudi kroz istoriju opisuju gotovo identično. Direktan uvid u prirodu stvarnosti, raspadanje granica između sebe i sveta, doživljaj apsolutne jasnoće, jedinstva, nečeg što znaju da je istinito na način koji nadilazi svaku sumnju. I ovdje dolazimo do problema.
Svi koji tvrde da su doživjeli prosvjetljenje kažu istu stvar. Ne mogu ti objasniti, moraš sam doživjeti. Pa se postavlja pitanje, da li je ovo konačno validan izuzetak od pravila? Da li je prosvjetljenje toliko jedinstveno iskustvo da zaista samo oni koji su ga prošli mogu o njemu govoriti? Na prvi pogled, odgovor je da. Ovo nije hirurgija koju možete proučavati s polja. Ovo nije društveni sistem koji možete analizirati. Ovo je duboko subjektivno iskustvo svesti. Nešto kao pokušaj da opišete boju slepoj osobi. Jezik jednostavno ne može prenijeti to iskustvo. 3 paradoksa prosvjetljenja. Ali ako prihvatimo, onda nastaje fascinantan paradoks. Postoji niz problema koji se javljaju kada dublje istražimo ovu temu. Prvi paradoks je ovaj. Svi prosvjetljeni se slažu da je iskustvo nepogrešivo i prepoznatljivo, ali nijedan od njih ne može dati jasnu mapu tog stanja. Svaki od njih zna da je bio tamo. Svaki tvrdi da je to transformativno i realno, ali nijedan ne može konceptualizovati šta je tačno video. Nijedan ne može prevesti to iskustvo u razumljiv okvir koji bi drugi mogli pratiti. Drugi paradoks. Svako opisuje prosvjetljenje različito. Budista vidi prazninu, šunjatu, potpuno odsustvo inherentnog postojanja. Hrišćanski mistik vidi Boga, svetlost, ljubav koja nadilazi razumevanje. Advaitin vidi Brahman, apsolutnu svest koja je osnova svega. Sufi vidi jedinstvo sa Allahom, uništenje lažnog ega. I sad se pitamo, da li svi oni vide isto iskustvo, samo ga tumače kroz različite kulturne okvire, ili zapravo doživljavaju različita iskustva, a zovu ih istim imenom? Treći paradoks. Ne postoji pouzdan put. Ako je neko otišao tamo i vratio se, zašto ne može dati jasnu mapu? Zašto 10 prosvjetljenih daje 10 različitih uputstava? Zašto toliko ljudi meditira decenijama, prati iste prakse, radi iste tehnike i nikad ne doživi to iskustvo? Ako je prosvjetljenje toliko jasno i realno, zašto ne postoji konzistentan opis tog stanja, pouzdan protokol za povratak ili sposobnost prosvjetljenih da se međusobno slože? Postoji jedno objašnjenje koje razrešava sve ove paradokse, i to objašnjenje fundamentalno menja način na koji razumemo prosvjetljenje. Ključna teza je ova. Prosvjetljenje nije trajno stanje u kojem ostanete. Prosvjetljenje je kratak, intenzivan bljesak iz kojeg se vraćate. U tom momentu sve je jasno. Vidite, razumete, znate, ali to traje sekunde, možda minute, retko sate, i onda se vraćate u običnu svest. Razmislite o ovome. Da li ste ikad sanjali nešto što je u snu bilo savršeno jasno? Neki genijalan uvid, rješenje problema, duboku mudrost. U snu sve ima smisla, sve je kristalno jasno. A onda se probudite i ostaje vam samo sećanje da ste znali nešto važno, ali ne i sadržaj tog znanja. Što više vremena prolazi, to je sećanje zamućenije. Isto se dešava sa prosvjetljenjem. Prosvjetljeni se vraćaju sa sećanjem na razumevanje, ali ne sa samim razumevanjem. Vraćaju se sa sećanjem da su vidjeli nešto fundamentalno, ali ne sa sposobnošću da to artikulišu. Kao što pokušavate da se setite sna, tako i oni pokušavaju da rekonstruišu ono što su doživjeli. Ovo objašnjava sve paradokse. Zašto ne mogu jasno objasniti? Jer nemaju više direktan pristup tom stanju. Imaju samo sećanje. Video sam nešto neverovatno, ali ne mogu više da uhvatim šta je bilo. Zašto svako opisuje različito? Jer tumače sećanje kroz svoje postojeće konceptualne okvire. Budista ima budističke koncepte, pa vidi prazninu. Hrišćanin ima hrišćanske simbole, pa vidi Boga. Ali možda ni jedan ni drugi nisu vidjeli ni prazninu, ni Boga. Možda su vidjeli nešto što nema ime i onda su ga obukli u jedine reči koje su im bile dostupne. Zašto nema pouzdanog puta? Jer prosvjetljeni govore iz sećanja, ne iz iskustva. Oni pokušavaju da rekonstruišu nešto što više nemaju, kao kad biste pokušali da napišete uputstvo za let na osnovu sećanja na san o letenju. Znate da ste leteli, znate da je bilo neverovatno, ali ne možete objasniti kako se to radi. Kraj segmenta 3. Sljedeći deo, segment 4, ide još dublje, postavlja pitanje zašto je prosvjetljenje prolazno i razvija ideju o nebeskoj ekonomiji i kolektivnom sazrevanju svesti. To je emocionalno najtopliji deo teksta, spoj filozofije i mita. Prosvjetljenje kao kolektivni signal. Ovdje dolazimo do nečeg još dubljeg. Postavlja se pitanje, zašto je prosvjetljenje prolazno? Ako je to ultimativna istina, krajnji cilj, zašto ne može biti trajno stanje? Razmislite šta bi se desilo sa trajno prosvjetljenom osobom u ovom svetu. Kako bi komunicirala sa nama, koji nismo prosvjetljeni? O čemu bi pričala? Kome bi išta mogla pojasniti? Jaz bi bio prevelik.
To bi bilo kao da pošaljete čovjeka sa znanjem kvantne fizike u srednji vek, ili dete koje zna da čita u društvo gdje niko ne zna. Oni bi ga ili spalili kao vraća, ili ne bi razumeli ni reč onoga što govori. Ovdje dolazim do jedne fascinantne ideje. Možda prosvjetljenje nije dato kao nagrada za pojedinca. Možda je to signalizacija za čovečanstvo. Dokaz da postoji tamo, ali dokaz koji dolazi u malim dozama jer nismo još spremni za više. Možete to nazvati nebeska ekonomija. Daje se onoliko koliko možemo podneti, ne više. Prosvjetljeni su kao izviđači budućnosti. Otišli su tamo gdje kolektiv još ne može. Vratili su se da ostave tragove, naznake, seme ideje. Njihova uloga nije da reše sve i prebace čovečanstvo preko noći, već da pokažu pravac. Da kažu tamo postoji nešto. Ja sam bio tamo. Ne mogu vam dati mapu, ali mogu vam reći da se isplati ići. Ovo otvara radikalnu mogućnost. Možda prosvjetljenje uopšte nije individualni cilj. Možda je to kolektivno odredište čovečanstva. Pojedinačni bljeskovi su faze u evoluciji svesti. Svaki pojedinac koji doživi to iskustvo, makar na trenutak, menja svoju okolinu. Širi seme. I polako kroz generacije čovečanstvo sazreva ka tome. Pogledajte istoriju. Buda, Hristos, Lao Ku ostavili su tragove, ali njihov pun uvid nije bio razumljen u njihovo vreme. Religije su od njihovih učenja napravile karikature, ali seme je posejano. I možda čovečanstvo kroz milenijume polako sazreva ka tome da kolektivno razume šta su oni vidjeli. Dijalog iskustva i analize. Sada se vraćamo na početak. Ne možeš pričati o tome što nisi iskusio. Šta smo naučili? Imamo dva slučaja. Prvi slučaj, većina tema, politika, medicina, rat, roditeljstvo, društveni sistemi. Ovdje iskustvo nije uslov za govorenje. Razumevanje jeste. I često najbolje uvide daju oni sa distance koji vide sistemske obrazce koje oni iznutra ne primećuju. Drugi slučaj, transformativna iskustva kao što je prosvjetljenje. Ovdje iskustvo jeste dragoceno, daje privilegovan uvid, ali čak ni ovdje iskustvo nije dovoljno. Prosvjetljeni imaju samo sećanje na razumevanje. Tumače to kroz svoje kulturne okvire. Ne mogu se složiti međusobno. Nemaju trajni pristup tom stanju. Dakle, ni u najekstremnijem slučaju iskustvo samo po sebi nije dovoljno za potpuno razumevanje. Potrebno je nešto drugo. Šta je potrebno? Ne iskustvo samo po sebi, jer iskustvo je često anegdotalno, emotivno obojeno, bez širine. Ne analiza sama po sebi, jer analiza bez iskustvene baze može biti sterilna i odvojena od života, već integracija oba. Iskustvo daje dubinu, teksturu, emotivnu realnost onoga o čemu govorimo. Analiza daje širinu, sistemsko razumevanje, sposobnost da vidimo obrazce. Insider vidi detalje koje outsider ne može. Outsider vidi obrazce koje insider ne primećuje, jer je preblizu. Najbolja istorija rata dolazi iz dijaloga između veterana i istoričara. Najbolja terapija iz dijaloga između pacijenta i kliničara. Najbolje razumevanje prosvjetljenja iz dijaloga između mistika i filozofa. Najbolje razumevanje bilo koje oblasti nastaje kada se susretnu onaj ko je bio tamo i onaj ko može da mapira to mesto. I ovdje dolazimo do metapoente. Sama činjenica da možemo razgovarati o prosvjetljenju, analizirati ga, uporediti različite tradicije, tražiti obrazce, pokazuje da se može govoriti o nečemu što nismo iskusili. Ne sa istom dubinom, ne sa istom emotivnom rezonancijom, ali sa validnom perspektivom koja doprinosi razumevanju. Kada vam neko kaže, nisi to iskusio, ne možeš pričati, pitajte, da li napadaš moj argument ili mene? Šta konkretno u onome što kažem je pogrešno? Da li tvoje iskustvo garantuje da si u pravu? Objasnite, nemam tvoje iskustvo, ali imam pitanja. Nemam tvoju perspektivu, ali vidim posljedice. Možda baš zato što nisam unutra, vidim širu sliku. A kada vi imate iskustvo, a neko drugi komentariše, zapamtite ovo. Vaše iskustvo je vredno, ali nije nepogrešivo. Vaša perspektiva je važna, ali nije kompletna. Kritika nije napad na vas, već analiza sistema. Poštujte iskustvo, svoje i tuđe, ali ne dajte mu status nedodirljivosti. Iskustvo je podatak, ne zaključak. Iz njega se gradi razumevanje u dijalogu. I na kraju velika slika. Možda je čitava ljudska civilizacija na putu ka nečemu što pojedinci proviđaju u bljeskovima. Prosvjetljenje, istina, jedinstvo, kako god to zvali. Pojedinačni bljeskovi su dokaz da to postoji. Ali nismo još spremni kao vrsta da budemo trajno tamo. Zato se vraćaju sa sećanjima, tragovima, semenima. Zato svako iskustvo doprinosi, svaka analiza doprinosi, svaki uvid, svako pitanje, svaka kritika, sve je deo kolektivnog sazrevanja.
Ne čekajte da budete kvalifikovani da govorite. Ne čutite jer niste bili tamo, ali govorite odgovorno, sa razumevanjem svojih ograničenja, sa poštovanjem ka iskustvu drugih, sa otvorenošću da možda grešite. Pravo pitanje nikad nije bilo da li smeš da govoriš o tome, već da li je ono što kažeš tačno, da li je korisno, da li doprinosi razumevanju. Dakle, sljedeći put kada neko kaže ne možeš o tome jer to nisi prošao, odgovorite možda nisam prošao, ali mogu da mislim. Možda nemam tvoje iskustvo, ali imam svoje pitanje. I možda je baš to pitanje ono što nedostaje. Jer najvažniji razgovori nisu između onih koji se slažu, već između onih koji donose različite perspektive. Hvala što ste ostali do kraja. Ako želite da nastavite ovo putovanje i istražite još tema, pogledajte ostale priloge na kanalu. Pretplatite se i uključite obaveštenja da biste bili uz nas i u sljedećim razgovorima. Vidimo se uskoro.